Yeah, you don't differ. Hey, you don't differ. Yeah, you don't differ. Hey, you don't differ. Mfamisi wa tele mina Romeo la nuance. So swali tabe kashengesha uberi na watawa welcoming tabe kaya na purpose of the day utaba kuriya na Katie. Ombela kaya baba mo na Katie amakata le. Natakusha wenda. Amen. Amen. I'm connected to Sura na mmoja ni kama palui iritu ni merikaya ni pina na chami nisha la paso kama pala jara kama jara jara sport lo mana kama lo sabu wali ndalo si na sura na ni Na simbele ka sura na mota wena ta wako ya pula na simbele cha ko ta ba pulman bina na wena ka kai count down sa 5 to 5 4 3 2 1 yes. Are you guys ready? Hey. Four. Purpose of the day leyi nga ta va yi kha yi nyiketiwa yona hi nkulu wa munhu Mr. Bojisi. Eka wena nkatanga karhi ni ku rhandza hi mbilu ya mina hinkwayo ni teka siku leri ni lava ku komba rirhandzu leri ni nga na rona eka wena ni ku xanisile confidence. Loyi ku rhandza ngopfu na ni nge ka wena katanga ntirho wa namuhla entirho wa wena loko se mi ri henhla ka wheelchair papa yini loko se mi ri henhla ka wheelchair karhi na navasi William Baloyi u rhandza wena hi laha ku nga heriki na ku rhandza Bojisi.
Nikombela nithembisana nomina akhawubona abantu laba emkabangathanda komita ngithika fihlini komita ngithika fihliwe abayinto ibishalisi babona nibadivi bangantshana babona abantu babona nikombela nikobobola ungayinika umali Nikombe kutola usiwana kuna vanhu karabombe hapana noa mina vanhu vashikwembo hapana noa mina vatwe mingasukela muti wa mina vanhu vashikwembo nisihlayisani noa mina kune ene abuwa fostela loko noa mina afa tatani ya vanhu va mutini wa mina Natsemba n'wina swigangu swa mina hinkwenu mi swi twe kahle ximfumo kusuka namuntlha nende makungu a xikarhi ka mina na xikwembu xa mina leswaku nga ha tshuki ku ve na xigangu a kusuhi na William. Haleluya. Amen. I believe in Kurumana. So, Nigeti Kambolea, Arabia Saga Geneza 2, verse 18. Amen. Amen. See, later I go to the day. Kotani Hosi Shiku Shiku. Asasekanga loko munhu a tshama a ri yexe ndzi ta n'wi endlela nakulobye loyi a n'wi faneleke. Amen. Amen. Leswi Bibele yi kombisa swona yi kombisa leswaku tatana Baloyi a va nga fanelanga leswaku va tshama va ri voxe a swi lava leswaku xikwembu xi va nyika munhu loyi va tshama na yena. Ina ku khale a va tshama swin'we kambe a swi nga se vikiwa official leswaku va vanuna nsati. Amen. Se namuntlha hi lava ku veka official leswaku va vanuna nsati. Amen. Se ni ta kombela leswaku hi tsipa ni vakatekisi. Xikwembu hi ta emahlweni ka wena namuntlha ni le mfundhisi Xikwembu hi lava va ka Baloyi maxaka ka Baloyi vanghana va ka Baloyi ni hinkwavo vo makhelwana na vanhu hinkwavo. Xikwembu lava tatana na manana xilo xa mina hi va veka mavokweni ma wena bava xikwembu ka tintshamo ta vona xilo xa mina leswi xikwembu xa mina muti u nga ha muti xin'we madzolanga kambe va muti xikwembu na xin'we nga na kurhula nga na peace hi vito la timba ta sikelo za xikwembu na khasela moya hinkwayo leswi ku endla leswaku va tisola muti lowu hi vito la timba vito la Yesu Kristo Nazareta. Amen. Ese Oscar Ramapurana é babeleni mavoko. Sweswiwani vanhu va hina va ta va kha va ya ku cinceni ni ta va ntlhani ku nyiketa risimu nakambe hi yini si mikulungwani hi ta va kha hi nyika nakambe henisi u kona futhi exitageni henisi tani wa wena. Let's go, DJ. Come on. Hey. Nego katango, nego katango. Nego katango, nego katango, pinta fute. Hey. Come on. Yeah.
Baby